Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ki Nongyalam Jongga Khasi Jaintia Deficit School Teachers Association. Haga arpusan tarik benai risau arjar arpuai kilai kendo yau Additional Chief Secretary ke Jela uba Donald P. Watlang uba Petru ia katanat pulih putih naga benta ban pensengau ia kilai teli kimat kibak ham don kam Haga jing ekran bat kilat patai kubor u Presiden kaseng uba kular kong jirem ulai itu bakini kilai teli kimat kibak kaseng kala pensengau hakmat jong Additional Chief Secretary kilong haga bayadai bat kajing siu jong sorkar ia ka death come retirement gratuity syakinong hikai school deficit kajing siu ia ka arrear ke badang sakut sa 100% halane shwa ka Christmas kajing siu tulap bati kena ke baman lau benai bat kajing siu ia ke pension syakinong hikai school deficit onda kila syong tait naka kam hikai school ia keren tang lai sau tuli di point ibadon kam ibalong immediate demands immediate issues jangka deficit school teachers pat kawai ni kita kalong kajing penkeu ya ka DCRG gratuity kat haduk menta mensem tayo menatayo gila pun ginong hika deficit bang ngidang yo hi hadin mila asyong thai nalor min pension tang lai point san lak một lai lak steng bat kan ne ka mau lai lak steng ila yo nadu khasan khan du snem chwa ti mensem snem ila ikren ji star di piwalang bat education star ba sumha penkeu no yangi syaka sipulang kumbala recommend daka 50 commission but kumbaya enjoy lem kiwai gi government servant ti nakaliang kesokar kalong justify kata punya dawami but haden ngi kren ya kani ni sa dipi alang kumu additional chief secretary ilaong yang iba nakaliang ke department jong i education ila ada plan ya kan nika DCRG van penkeu lem yang i gino hika deficit but ya kan ne pada kebila ada plan ng department la approve la clear iong kasyong pada ha ka department yang planning bat ka finance di nakaliang jongi ginong hika deficit ni kwa ban ye kendu ya i Madam Rivika balong i chief secretary ba in tukla lem lor kani ban persang dana long bala hagini kita yau lani hagini kisni banwan min bu apa man ya i kenang ba in subha ban intalbin lem bahkan ya no kani kenang ginong hika deficit kin yo no mdai tang ita ya mau ni bing yo khasan kan dus nem swa lai lak steng ngin yo lem ya ka maximum amount seolak as recommended by the 50 commission and also as enjoyed by the government employees ti ngin suntenat ngin hab ai kulai isa di piwalang wat education department yung i kasokaru ban i ot ya ka ba sumba expedite lani pentrai kam no ya kino hika deficit ya kan ni ka mau na lord ngin yo pension ti kamat ke baar ni kren kalong the remaining pending areas of the revised pay scale nilai kren yo favorable và ngiyo RR 100% thì menasnem ngiyo RR 100% mensemsnem ru ngiyo RR 100% so far we have received 50% of the revised pay scale of the areas ti keberangsa kalom sa 50% smart steng ti ya kan ru nilaong isa di piwalang ikut pari và nama la jan ke Christmas festival ikut pari và insumha ban pelai no lagum nu swa ke Christmas kenang beginong hikai kin yo ban enjoy kin yo ban le Christmas lem dak vayo ini i pending areas of the revised pay ibadang sa di nakaliang yung i ila yang i kijing kermen ila asyur yung in persangkan bala kumju yarap yang i bala kumnu before the Christmas festival 2021 in persang man pelai dada long kepala or the 50% if not then only 25% subject to the availability of fund from the government
Dia kata angin namanya untuk financial crunch, financial problems yang government dari iru in persang. If not on, then at least 25% before the Christmas festival and ila assuring bang in persang kepala but namar day of sun belong dynamic velong hoi la ong yes no ni community wa da ging yarap ng kesokan MDI rukan yarap lem yang mungkin yo no ini irian basa within the Christmas festival. Ti kepala pada kungi keren galong parabon ngi ginong hikai paro ginong hikai line no government teacher baro nadu deficit di ad hoc di SSA filayi di barabor ngi yo assistant lai banai nilai keren ya kesokan education minister hikini kisnem ula ayungi ke assurance ba yes mentagi deficit kamdon yang bangin yo no regular and monthly fee nrai ngila ud ya ba da kijing pentrai kam ya gani ka beam system beams b kemud budget kemud estimate kemud kemud allocation M kemud monitoring S kemud system dak ba pendon kam ya gani monitoring system ha gani kekuatan mata jong September kaslem ga tulop tidon du impat yo hubnai cost tingi ong ya ba in tuklalem intervene lem ya gani mo tenang ba ngin yo no manu benai mar higine gi benai lai so benai kumo ong minister kumo ong isar di tiwalang ngiyo sisa tinrei menta beda ngim yo diki alai benai nakaliang yung ila ong yang ba nakaliang sukan ila adep sanction manau benai tinrei kasyong pada hagi DSU don gi district school education gi ba ai manu benai don pada katu kan ni gi ba kimla ban ai man benai idang bud da ketuk sistem kebarim live health support tingila ot ya ngila apir ya ngila ong ya ngila request ya ba sumba ban intervene ya kane ba la ong ba in court di meeting jong baro ki DSU jong khatwai tli district ni khaya khatwai tli gi DSU bin lum ke meeting knang ba kanu bala kanlong uniform not only one or two district but all the 11 district of Meghalaya should be uniform, should be fair and square. Ndai bakan long hari bohoi dukum wei hais dukum wei hakaru dukum wei kamlong ikaru gila yo ngin pat yo kamlong. It should be uniform in the state. Barigat taru lakulat ba in persiaman khot no IGDSU nang ba guideline ke criteria jong ga sokar kan long one for all in the state of Meghalaya. Ti bat ke khadu mi kren kalong ke pension Silatif hingi ginong hika den mi samtai imjo pension lan imjo ngi deficit te kemut ad hoc ki SSA le te ke jinjar ba ti nakaliang jongi nilai kren ba nakaliang gani ke new pension scheme NPS kepada ginong hika iba join haden yong arajan sifau iba dang tumai nakaliang sokan kelak proses gani ngirung layu gani bakal proses ginong hika iba dang tumai kat ba yang pada ibarim givan sungtai salai saw samsnem kemudian kesoka kedangong silent di kat kum recommendation yang ka 50 commission kala ong ba yiginong hika gibum yo pension yigi deficit ad hoc devan island at least something is better than nothing di ngilaot si ba kum bagi college ila persang pan ai proposal ba devan island kat bengi ageng la kalong at phau lai phau hajan mungin yo ijing mentoy haden mangila asong thai ti nakaliang yung iru iong in persangat bala van yarap lem yang in bu ik proposal wa namenta gine ginong hika gi bala khamrim gi bum yo ya ka new pension scheme lan ni NPS in persang van consider lan ni under consideration nang bangi rung in yo lem van thet no yi singkom i kwai jing bam yiki kun ki kseu yang ni dang rit tingin sun penat eta kan ni community ba mari day officer ba bek dynamic officer kumbi ong ni community ba kan long ka kam nisan ya hakar jing yalam ni bat kesokan klaya